so na mo adon so asem when nyam we kra so wa me ho amasem so am yakonya bi we kasa ni nyam kan wo enen so mo asem na tumi so the last week of an so ye no enen so mention so sa we Yesu di mu amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ye da Awurade Nyankopon ase. Abajo a so Mike no na me musa question ye say atiefo nyina say obi ampe attention. Abajo a me busa the word original any fake. Original any fake. Ya ga say bibi original. Na bibi ye fake ani mi enu de ahe na ba aka ne. Excellent. Excellent. Bravo kususo e. Eja pacho no anu no. Cornelius. Some pacho original did never first as soon as you fake. All right. And then a message I every man. Na eja sisi a no media ye kan Nyankopon asem wi a de wi aya na enipa si su no. Yeah. Ya na me homete. Na de ya me ya ne say sister be kaso ka chen sofo ade ba ko ehu wi ase pa ye say unim se wo nkwaje na unim nkwaje. Yes. Unim se wo ye saved na unye saved. Unim se wo ye born again na unye born again. Because I don't know ma utim se kwahwehwe nkwaje ati kwan unim se wo de wanya wi. Yeah. De ya no. Enti mesra mo ene asam na ye ba besua no. Especially me nua ma me ne mo nam. Mun pay attention na muntie because sisi anyame adom aya na me tin nwuma amoye no bo asem enije kwan amofa so di Nyankopon asem spread adwumayefuom schools ni ade ade. I am very proud. Enti ye nyina ye mfa asem ne mfa no kura ni nwuram. If you say emaye no aben no kwasem pa me ma analysis bi mo ncheke fa ntoto ene time yi. Okay. Abusanfo ye nyina ye nim say ye na Awurade Nyankopon ene boss so ne asase. Yes. Ene de wo mu nyina no kwasem Satan omo ade bia Satan mo hwe wa asase we so mo nhyane ne so Satan Awurade ne ball no Satan na mu no Awurade ne create Satan ofre no wa mo ne sade obo nipa enti emfa Satan en compare Nyankopon da never emfa Satan compare Nyankopon. Awurade ne bo Satan kwasem ana ade bia wa asase we so bia no Awurade ne bo ye. Yeah. Satan en create bibia eye journey on this earth. Dabi. The person ni pa nyina asa ne nso no Satan create bibia eye journey on this earth. Yeah. Na se me katini nyina free apam dada na be sapam foforo na me ma analysis bi wo Bible say ebra John the Baptist ebe ba asase we so no ye share ne honkom. Yes. And John the Baptist ne ma me din de Elizabeth eno papa edin de Zachariah. Bible say na omufi Lewi abusuakuom. Yes. And time abofra no ya ba bewo no Bible say ne papa ekọ konkrum bia ba akọso le Awurade na Awurade bofo koyi ne wadi kire no so obema ne yere anyem ba ochi hu achinye. Yes. Enti bira opie ya oba no opie abonten bae no otolimum. Yeah. Ekosi the very day na yere no ewo ye na no bie ye ma na yedidi na ma no sa akwa ne mefa ne John the Baptist. Yeah. Enti na ne ho nkom hye eda ho The whole dada. ana ya sa kire adwuma abofra no oba abeye. Munti asem ni ya kire na adwuma oba abeye on this earth. Na say he was commissioned by someone. Yes. He was sent by someone. He was ordered by someone. Yeah. Now, ba nyina no ye ka kire ne say adwuma okoya ba akọ ne say okọ akọgba asu. Eno ya one Adwuma ba akọ no. O say akoka adwen sa kire ho asem. Okay. O say akotenetene atempon. Na adwuma ni bi nso no. Na wakochicha monchemonka. Yeah. Na wakodi obi hu adanse say omunye saa nipa kro ni eni. Na adwuma ya de ma no muncha asem ni. Ode bie sa akochicha Luke chapter 2 as 10 di kan bie to. Concerning na wo ne de no. Ene na adwuma ye wia ye bekan no na ansa masa ba ma bie sa akochicha to. Enti ye kire adwuma John ema meje wa asase we so. Before Jesus Christ ansa na Yesu aba ye kire me de o meye. Yes.
one tracy sa adwuma no eno an obeye ekosi say the time so ya okoye eye similar to family what do you call it salvation plan benya no person na me preach fa ho enti ye kire adwon adwuma omeye owie ye no anu ja hokoye okay one tra anko any inch apart from the chain say onye adayanka quotation no okay chapter 1 verse 57 osuboni yohani awo osena Elizabeth awodru so na owo baberema na na fipanfo ne na busuanfo te sede erade aye sede ayado ye kese no ni tei ko ne ba se ne na wotwe so no oba se obetwa abofra ne twetia anka ode no wetu na eja Sakaria na so ne na ka se da bi won friend yohani no se no se obiara ni obusuam a wo friend sa no ode nsenteni bi ebisa na eja full stop on say enke di o person mo de ma no John na ya de ma no mo si obia de busuani ma ya friend sa yes ana obeso o kire say abofra no oye nipa bia ya suma no wa asase so o maye bibi enti odi di nam okay oni di o de ba yes yan fan so bla Luke chapter 3 no 3 verse 1 so kain bra Luke chapter 3 verse 1 osuboni yohani asenka 33 verse 3 verse number 3 na oba Jordan asase nyina so beka adwen sakire subo a yede kɔ bɔne fafiri na oba Jordan ehu abeka de bai adwen sakire asubo a yede kɔ bɔne fafiri a yede kɔ bɔne fafiri on saya se wu kyemi asase okay 4 said the watch no difo ya say anwuma no said the watch no difo ya say anwuma mu say obi ni wetiam ese so say obi ni tiam ese so say mu sese wade kwan mu nsiesie awade kwan mo na tempo ntene na mo ma na tempo entene obese abon nyina ma na John ebese abon nyina ema na wa bra me po ne nkukuo nyina ase na wa bra me po ene nkukuo nyina ase na de atia no betene na de atia no ebetene na akwamotimonka aye tonton na akoya ye munchemonka be ye tonton na honam nyina be hu nyankopon kwaje na honam nyina be hu onyankopon de ankwaje sayase okay honam nyina be hu onyankopon de ankwaje sawad na mepe honam nyina be hu onyankopon ankwaje anya no nko apart from ankwaje no or say be review asamba ko bi so aka e2 to asobra form okay verse number 7 ana o ka kire nkofo akoko a ofri ba se omo ne wo so ne se ehutiama hono bom kokose munya ne mfra bufuo a eba no mo ho why na abufuo why na bom kokose muntwane emfiri bufuo na te se apart from say ye benya nkwaje no abufuo bi so wo ho aye da yaba okay enti obo nkwaje hu dawuro ane rode bufusia ebeba wiase hu de dawuro ni mienu yes chijon wantra muncha asem ni na dwuma de ma no wantra okay yanko say ye jajon to wa ewie ne ba Yesu so Bible say oba asu no oka asem ni nyina no na oka ade obi fra ni oyi obi kire ni oyi obi kire yanko Matthew no so okay yanko Matthew chapter 3 no Matthew chapter 3 verse number 30 Yesu asubo ko ena Yesu free Galilee aba Jordan ho Yohane nchen so mo na su yes na ono de osini kwan say mimom na hiya so bo mesu na aba me nchen yi ko na Yesu bia say na Yesu bua say sese de ma ho kwan sese de ma ho kwan na sa na sese setiri ni nyina na sa na sese ye setiri ni nyina de ama ena o ma na kwan o ma na kwan no bo Yesu asu wie no entama no free nsuo no mu ko na hwe osu bie ma no to aso na onyankopon say eresane say bubroba ne so ko na hwe eni bi fi so ka say oyi ni me doba osomani wei ni me doba osomani yansa anko verse 1 Matthew 3:1 na so kan no so bra Yohane atemu ne adwen saka wa sen Yohane atemu ne na adwen sakira ho de asem ka na enanimu no Yohane suboni ba be kan Nyankopon asem yudi asem Yohane suboni ni ba be kan Nyankopon asem say mo sakira mo adwene no so ine na ben no so ine aben no ine de odifo ya say asen e kan say na we ni de odifo ase aka say obi ni wetam ase so say obi ni tiem wose ya so say mun se serade kwan mo ma na tempo ntene enso na Yohane yifra yomani ntuma kan bra na enwuma boso bo na sene na aduane ntutu mani wramu wo ko ana Yerusalem fo ni Yudeafo nyina ne Jordan ho asansufo nyina firi ko ne nkyɛn na ko bone ma ne bo ne so subontin Jordan mu full stop me ba ma examples bi concerning sansem we mienu abusafo se se ya ho
metra se na me be preacher me problem ba ko pa me wo me problem pa me wo enipa efrewa ombusa se sofu se yenye dai yes yenye dai how Christopher esu yenye dai sofu yenye dai na mimi ya me hwaga na on sesi ano enipa bebre nim se omu on kwaje bo mu nim kwaje da bia me taka se ye preach about the second coming of Christ ye preach about na bufushia ebe wiase ye preach about hellfire okay and ye preach about heaven ye sa preach about Jesus Christ the son of the living God say yesu nko na okra bia agi ni dia obenya nkwaje asa na ye say ye problem ne say preaching na ye preaching ni Nyankopon asam na ye kan this time no enipa na eti ni wo problem no kre wo dey check say last week e be preach about awudie nipa bebre nim say suban omutim ni ya awudie do mu kobo nsam je enipa for Jesus yes that's the scripture enti yen checking the whole Bible ni hunu na mo amutie me nyina hunu say so ya sofo so ya listen o so ya solebo fa say utiri mu say a name church I have friends say be a Pillar of Zion Church, Methodist, Anglican, Roman, Church of Christ, Pentecost, and Yankwa. Okay. I know you're one. It doesn't save anyone. And you are clear be Yankwa. Yes. And Kwajinim. Say the name Methodist in it, I'm so Yankwa. The name Pillar of Zion, I'm so Yankwa, and Yankwa. There be. Up to now, Sajini Yam Free Patirim. The name Church of Christ and Yankwa. The name SDA and Yankwa. Yes. Payaso and Free Patirim. Okay. Later they sent and Yankwa and Free Patirim. Another step. Uya software nasa, Uya Sampakani, Uya Chachafwa, Yankichakra and Koyafa. Okay. Bato Ekom. Yankichini Pan Koyafa. Yes. Say me pretty actually paba mafa. Sa wo rete ate wo yasofu, Hereford yasofu, Ebenezer yasofu, Aki yasofu, Cornelius yasofu a ye nyina ye ya ohene ba ko adwuma. Yes. Enti sameme kwa chiakra me de ko ohene ne ho. Yeah. Ye nyina ya chiakra ko ahenie ba ko pem. Yes. Yes. Munta sam ni ye. Okay. Ye nyina ya chiakra ko ahenie ba ko mu. Dr. Bakutia na company anyway. Yeah. Matese say on radio stations bebrebe. Yes. Mewa. Yes. Enti radio stations na awo other areas ni nyina no. Omu ye adwuma wi a ho no mu ye sesi ma no. Ono an ho. Sesi ni nyina akọ Bakutia ho because on a company ni nyina ye ne dia. TV ni enjoy. At the end of the day, I want yakọ. Yes. Enti the format of the year na adwuma no eye one. Babia enti yeni ayaba sesi ayaka Nyankopon asem no yenchi enipa mayafa. Okay. Munta se ni yenchi enipa mayafa because enya no ni asem ya de ma ho There be. ya de suma ho. Yes. Yes say kwachi okra bra hini enim. Yes. Yes. What asem na make am kwachi akra bra hini enim the kingdom of God kwachi akra bram ano no assignment enti bra John Bayan one say juma di amano no akoya foforo. There be. Apart from the man say wonyen eno an wo twa ye. Yes. Because Bible is say ono be ba be basu won suom. Okay. Na o ka dwen satira ho asem. Ba Yesu na de won konkon no oja be ba be bo nipa de ba asu. Mi bi say mo Bible ni mo hefa na John de won konkon bo obi asu. Wanya bi sa da. Enim. Ebisi wo ba bi. There be. Ebi ni Bible ba bi a John din so bo obi asu. I don't konkon no oja bo obi asu because na tuma no na eduru ho. Yeah. Anon kan adwuma no. Enti wanya. Mi busam ba bi a John akase di mo. Never. Ehu bi sa. Mon take Bible no ba bi a John kase di mo. Ebi ni ho. Wan kase di mo bia. Because na non kan adwuma ho. Okay. Ba su body e ba bi a be hu ni bia obasu. Bosu. O ka den sa kira asem. Yes. Samu ndane na mumra meti de odi mechi a oba nye de eni. O de yankan no so. Okay. Ya fast. Enter look na 3 no. Verse 11 no. 3 verse 11.
Media me bomb sunsuo mu akwadwen sa. Media me bomb su nsuo mu akwade atwensa kire. Na do timati reba ne de. Na de otimati a wo ba ne de. Wo ya de sere me. Ne ho de cha me. Ne mpaboa mpo me sese me kura. Ne mpaboa mpo me sese me kura. Ono de won kunkunu. Na ono de won kunkunu. Ene oja bebo. Ene oja bebo su. Ona ne huso apa wakuta ne nsam. Na ne huso apa wakuta ne nsam. Na be prapra yo fita. Obe prapra yo no fita. Wa bua na awie na kogu. Na wa bua na awie na no kogu asanso. Na ntata ne de odi. Na ntata de odi oja enum da. Bese. Ebese. Munta asem ni yo. Na se enya to ni Yesu. Dabi. Ti Yesu adwuma oba ye yanko na John de so de yanko. Eti John anyi Yesu adwuma anye. E na Yesu so anyi John adwuma anye dai anye. Okay. Munta asem ni yo. Ya na ne kwan so. Because e ka kire Yesu say ono de nkunkun nu uta ena bebo asu. Ena John so di nsuo ena bebo asu. Enti Yesu an try so on so wakobo ni pa asu nsuom. Because na nyina adwuma no no. Ya. Okrepa. Anya na adwuma adwuma no no. Mota se no American. Yes. Enti obia di ni lem eni na adwuma ya de ama no. Se won konkoye. Na me bosu abeka esi asem bi so. Me bakasi asem bi so. Efrisa se ano ni petie yo problem. Papa. Ni pa o problem. Ye hu ya left and right. Ni pa hu de ye nye. Ye nim say won kwaje ba ye nim kwaje ye. That is why san nyama we my preacher ba it come best 4 months. I know the reason why. Ye ntia me kasa fa san nyama we minima de krontia. Enti yan ya ba this time no. Me ba me ko tu quotation bi. Say obi agina Church of Christ for say omo de ene ye ene say me be say me busa say the word tight. Yes, tight. Common tight. So obi etia tight nko a na ne lifestyle wa anya bibia anka wo betime anya nkwa. Otimi nya nkwa. Mucha asem yo. So obi tia tight nko betime anya nkwa. Dabi otimi. 2 obi di homeda nko a obetime anya nkwa. Otimi. Obi kwa asole memenda nko a obetime anya nkwa. Never. Obi kwa asole kwasi ada nko obetime anya nkwa. Eti ha sesi e bia mete Ghana e bia me be pon obi de koto radio fufuro ya o kwata asem fufuro yes obi ano da kotoa on do kwata asem fufuro we bia ano da koto no so kwata asem fufuro afi wote ho a enipa nse omuji pum ko Peter say yenya dai she said that's the big question. That's the big question on this earth. Yeah. How be Yesu fa ho right me ba ka asem bia kire wo sir, behind the back and no. My cousin be at them. Bible say, yes, we are all back on. Yeah. But the Jumani ma Pitamo, yes. Some was munko pretty. Yeah. Namu mother uro. And can't change the penny now, say. Oh, much yes, Christian any. If we say, or come on, best I am a view. Timomia Radi. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. May she say, you do what? Ephesians chapter 4. Verse number 11. Ephesians chapter 4, verse number 11. I say, Ephesians 4, verse 11. I don't check that wouldn't know full stop. Obabo and Yama Makuma could say 5 so. Obabo number 5. The interview Sam say fake no original, and maybe some question. Oh, and number 5 for no Obabo so. No, maybe my asthma for. I didn't ask you, maybe my idea. D4. A bit my idea, a D4. A bit my sampaka for. A bit more I sampaka for. A bit my 4. A bit my asha for. Ne at a chair for. Ne, I said for. Why not say? You, Paul. Obo nipa say 5. And if on the Bible mu say Satan. Aka so be mu obi aye osampakani. Satan to me, my obi mu obi odifo. Obi mu obi a wachecherefo. Bi ni was ha. Enti na me busam say when I can original one and I say fake. Original one. Here one na kasa no no. Enti when the can evangelist ba wi ase. Radia. Prophet. Erade. Teacher. Erade. Apostle. Erade. Evangelist. Erade. Powerful. Enti sameme ya sofo na sanne mi be preachi na se Satan awun say Erade do ade ya original mi busam na nakufo ado. What do you call it? Akoy. Do wuye. Atamis yeah. Once Atamis by next can you training na ba ko pe bi nim. Na dia hia. 2 cities. Once the single be 2 cities. How? Time Atamis nya maaye no. Na 2 cities counterfeit e Ghana. Ebi ni ho. Na fake ho. Adentia.
because now you're in charge, there are 2 cities. Originally, and the fake intimi ma. Yes. But I say, oh Ghana, my problem is preachers are about person which say there is no original thing in God on this earth apart from fake in Kwa. And you bet me at Ghana, fake money at home. At the original. There be what? Maybe I can't some to for power. A billion what I ain't mean sit that. Never. And the South 5-fold mystery when and I didn't let the buy. Yes. And I said I fake teacher. And you have from. And when a fake prophet never fake evangelist have a yeah. Fake prophet have a fra. What are some years? And you said ye preachers no. And yes I'm back for yen was you preach it be penny and what difference are what fake and what original. Yes. But there's no necessary there is no prophet. There is no teacher. There is no pastor. I am wrong when I say you're wrong. I say you preach Satan. I tell you why. Okay. Oh, you know, say, Sancrophone enumuno. Omun ebe chama Rachel Jina. Yeah. Me and was some Jina, Metina Bass and why Jesus Christ. Yes. Metro Medru Sasubiano. Now, sir, unim churasam na, there be many pa yina kwa. There be many pa from. And they say nipa want to chade. Now, yes, by no, maybe quote to quotation yatinamo. Say they were fake teacher, you were fake prophet or so. And today now be out what they fake. Oh, yes. I know we and no bet them say, I brought by an on crop tubi. Okay. Munchasam you over tubi. Now, difference a woman is say, you will be what ni nature. Ebi okọ Pentecost. Ebi okọ assemblies. Okọ Methodist, okọ Zion. Ba nipa na o preach no. Asem na o kan de e correct. Yes. What I say? Yeah. Ebi e betimi atem okotu from direct from the Bible. Bible. I etem kwa. Enti me na me ya odikanfo na wo se me kire nipa a wo tie me no. No mu nyina ni bie. No mu no se enkwaje ni ba bia apart from Jesus Christ. Yes. No one in any beer who do ya papa and then oya bonnet. No one in any beer who are dear or ya didn't have a couple in something. Yeah. Any idea or ya or ya be young. Yes. And the young Kai Paul. Fasa said Babayachi. Okay. Paul, I can't walk. Galatians chapter 1. Was it and yes, sir, semi preacher. Yes. And Nipana me person to be Mafa. Galatians chapter 1 verse 10. Now for anyone person to Obama. Now for any part of the person to Mafa. No young coupon. Question. Anaso nyanko pon ya man enipa hu no anaso me yese me so nipa ni anase me yese me so nipa ni me hwehwe se me emos me preach na ma so nipa ni na nipa ati matum aka cha me se me nko na mete so never eno no sa okra na nkwaje be no nyae lesa wo no nko a o nkwa ayi no nyae enti se an sa nipa na be nya resemu wo wu nipa ni yes enti wo chiri se sa wu ni ho a enkwaje ni ho okay how chasam ne wu ni ho a enkwaje ni ho enti wo twene ba wa fa ba wa twene ba wa Jesus I don't think a single person to me there is no pastor. Look at this. Hey, Master, so for Papa Brain, what we are saying. When you must software one that grand radio soda. When you must software my TV soda. Oh. And the Juma Belly, the mouth, yes, to say me, what between Moncasa. Yes. And the Acatan is on Kuno, Jamaboni Passu. Yeah. And a Johnson Fans who, mobile, Sergeant, Omoya, and Omania, when Simon, someone, and never flow. And the young telephone, assemble a yes to Yamaya Senkoka. And then the yes, you shake that quite no. Assemble or Yamaya Senkoka. One castle and Kokasa, your Wassam, there be. On castle go down what is on Aya Papa. There be never. No be our can be a papa. A hand casa. And in any penny never. Depending on the same exactly, we come fuck will be able. And no. Depending in quite say bitterness and the casa. Yes. Or tiny or ham. Say, Pentecost for none so much heaven. Yeah. Zion for so much heaven. Heaven is for so much heaven. Jehovah for so much heaven. Let us say so much heaven. But say, you can you preach Christ. Am I crave ya one dear? Oh, yeah.
adu bako bon santam ani ade a wo ya do bako heaven a kono atimu anu asore what does na make am onu atimu asore because you see am me hu we say na wonte ya papa mu eto obi anam ni we Church of Christ was so far as a uchi title de okobun samjim to ma fo mu we asi e fo so enam fa omom ro mpaboa enam fa so nam fa omom ro mpaboa enam fa ba Peter preach wie ye no dia asem no kan ye onu ye dia tita dia asem no kan ye and the Paul say nyani pa na me pasa me twetwe ye dai ama fa na mo dia bai na onyankopon na se da so ni pania na se me da so ni pania na Kristo akoa na me nya Kristo dia akoa onu wasem no me nya Kristo akoa yes owie no kan Corinthians say enunkura me twe no kai ma me 2 Corinthians chapter 11 verse number 1 anka mu me kwata se ma me kakrai anka mu me kwasa se me ma me kakrai na so mu huma me ara na so mu huma me ara na ninkura me twe no mo ho na nunkura me twe wo mo ho no me twe nyankopon ni nkunu me yare nyankopon ni nkunu na me twe na majima wade ma mo bere ma ba me tima mo de ma me bere ma ba ko me jama me ho bere ma ba ko me jama sa bere ma ba ko me jama yo bere ma ba ko me jama re bere ma ba ko ya jama why Jesus powerful message ya jama Jesus and young jakra bia mamataris yes ya nyakra bia masayo but you see ya momu difference what original fake and some me na kwanya me se ga na sofo bia anye me po ya na rich so abetla so sofo bia anye yes onu so ye onu de oye I can be a bomb. and yes ba to mom ye fake ho and ba to mom ye original and so the one yakwanya kra na wutirema chiremu ye say ya wo ade pole ne wo de bai ade papa no kwasem eti say nipa ne nama enso for the say tirim say obi anya papa eti ha ai velokun eno na me ni di nkomo say sofo bi be hye machines wo ne feature ba bi yes no sofo utumu say wo kan kwaje asem ankasa o mu say sika so no akoma ni sika yes ono asole command sika usafo onu command sika because ensole mani asofo ho no mo so oden enti bi obanani amane hunu sa ni power de we e fake ni bia we original pasa wo ka original ni fake ni na obom sa ni nyina enye enu kwa so kan sa ti yenya ne nko hefa why na yan kwaji ni why na nko transe esa wonko awo enti yan wase men twetwe akra ni nipa ma me ho yes na me dia me ji nipa nyina ama hwan obana ba ko ya friend ho Jesus if say di ministro ena saso dia mani pa mase nyamu nkwa yes apart from din Yesu Jesus Satan is very clever papa very clever je say ano obia nim say wo ko heaven ba ni nia de wo ko bunsam je obia nim say wo ko heaven je say Yesu an sign na dwuma ho na Paul so an sign de ho na sa dwuma an sign de ho e de na ye na chirifo ye de ama ye se enkoka asamba ne de ama ye de no de ama ye o message de ama ne de ye de ye se koka kan wasem because Yesu ba no no hu ni say asofo mpanimfo no a o madi kan ne nsole no ma service no o ma doso enti o Pharisee yo sudikifo yo scribe yo different but o take wo mu na no hu say asofo mpanimfo no embara ne de o mu kura yes o mu ka say ne ewu amokro no ensa wade ne nyiro o mu ka ba o man kasa de o mu nya de o mu nye ti Yesu wi no hu say masa me nkwasa ya adwuma no ene ye metani preaching say emos ni preaching na o preaching de asam na o kan eya no kura enti mokoto na momfa na papa de mamu ntwa nya da ensia Matthew 23 yes say me manu wasa o ka asem bi wo ho say wonam yenso na bagie adi aseden enti prokra na kasa asem eba and says 1 Corinthians chapter 5 ana yenso na bagie me wa bia ma me hwe 1 Corinthians chapter 5 me ba me bi dia me hu and 3:5
First Corinthians 3:5. Okay. 3:5. Na Apollo ne hwan? Na Apollo ne hwan? Paul ne hwan? Paul ne hwan? Asomafo amonam won so agedi. Wonna wa ya asomafo aye den. Ya na won so. Enti preacher no wo ya na mo so na abaji Yesu Kristo adi. Na nya wo ne abaji wodi. Na wo mu biara wo de Awurade de ama no. Na omumu biara wo de Awurade de adi ama no. Okay. Enti sa wo sori a tie. Wo sori a wo na mabonten ko an no. Enti hwan na betre dem a chechi ni pa Kristo hu nimdie. Hwan na be yesa adwuma no. Kyerefo ni asofo. Yes. O kyerefo na adwuma ne sai. Sane de ama ne sa wonyo. Aya hanta ne ya yira ni pawo. Obusafo. Boni ye di ni pa ko nkwagiem no. Ade ni pa ko se no ne ye nka ho asem. Na ye nja sa man so twen no. Because Satan ahinie no. Ekoso wo. Ekoso Christianity senke. Oh. Christianity senke. Brothers, I'm telling you. A satanic strategy. Yes. Ti Yesu hunu sa nipa no. Ono oba onyanti asole bia. Onti asole bia omuso nyina anyumu mu tidie. And otena sekasa na Matthew 23 say. Yeah. Enkrofo mo. Yes. Mosa akonya so no mutie omu preach. Yes. Enti do bese mo se mu ni. Di obese mo say. Muni so nyina. Muni so nyina no. Muni so mo nyo. Na wonwuma de mo nyo. Omuso sikai. Na so nyo. Nanti ya wasofo ne bi wo ho a. Asam no wo kan de obeka correct one. Yeah. Ba onu akasa ni suba ne de anya dai. Ankofa bi. Okay. Ankofa. Ba asam no ka to yin ankopo asam eno na fa. Okay. Ti sa so for when mum ka asam the new one. Ba no abra body enye. Ti difference wom. Ye odi onu wo ka asam no ba wonyo. Yes. Ene odi wo ka no sa yo. Difference wom. Difference wom. Correct. Enti sa ankofa we wo ho. Ye mum ka no munyo wo ho. Ene odi onu ni mie no nyina abono. That's the fake. Yes. How? The fake no so abe wuram. Enti sia no, so one made the pana hu do ye fake. Ene do ye original. Ba aka no say general. Asem bia beka bia no kan general. Asem bia beka bia no kan general. Sa akra na ebe jedin. Na se wo wie ni nyina che so munhwe tokro bia wo hyem no mumra ho. Omumra ho. If you say the whole word, the whole word. Oni Elia waka. Yesu asuafo le beka cha ne se obi di udin. Yes. Eto nkwane yanko bra wo ma na. Bi simuni mu kra mo ye ne. Simuni mu ma mo ye ne dia. Na de on hwiti mu no bobo no wo yafa. Wo yafa. Eti mani pan hu se great samokoto so bi preach say apart from Jesus Christ so one nyina nia wuni nkwa nipa ko no wo ye. Okay. What I say? Yes. Wo se we mu na be mu hu na wo ya papa. Eti wo preach ya. Preach yes na wi a chine nipa no difference wo original ni the fake him. Ben can't tell the person there's no original thing in the set. Satan abo bibi. Satan moshe. You are genuine prophet than fake prophet or Ghana. Say kind of when you said there's no prophet. By your fake for only 1 million. Say Radi Obako per crana or 1 million fake. Yes. Wonderful Jesus. What does that make? Say fake or original one. No fake 1,000. Original Bakupania Papa fake. No crepa. Monty womb to me zoom. What are kind Galatians? Galatians chapter 5 verse 22. Tell some more kind. Galatians chapter 5 verse number 22. Home naba. Now my banner or do. Yanko 19. Verse number 19. Dear Philip Sumuba. Dear Philip Sumuba. Now when my daddy pay. Now when I'm man said daddy. And then to mamma. Opinion coming. Okay. It's pretty the pan say. Yes, or Fishana Ban. Yes. I bet I'm more force. Okay. Said the last week pretty young. Yes. I will phone a bow difference. Okay. And the cat told him Boyeni said, so I was to Tamam, na Yesu Batona. That's all coming in Dakrana or Bessie. Bessie. Okay. That's a one theatre to grow Bessie. Ninas a Sankano. That's all wrong in Nampa or Bessie. Tukwa, Wakasa, Santa Mamma for another if he one know you fee. Bible say when you move free, when I'm fee, no fee. Yes. What to tell Bama? Bama Fauto. If Finibia. O ye wa no so wo de wa no fa no. On so de na no fa o. O fa le to, on so fa o to. E fi di e Fim. E ya poto ya. When a preach tire o kra ne se wonyai. Ono ye de Ghana ho ba no atu ogu fam. E ye fi.
I don't know pretty to the boy is so nyai. And your man so chain. There be. I didn't talk a German send home. A fish send home. That's what they want also coming in that. Aye. What the one also on chair tight. Or on in What public. one also cause iron. What one also come Methodist. Yes. If so, one preacher man who said Methodist is papa. Yeah, Jobemo. One preacher man says Zion papa. And to a timid quality or one qua. Once our quack men down quality or one qua. And so a point of mine. Yes. And so if you did. Yes, I mean, the American. Twaso, Akoshi, where you coaching him be ma. Yes. Kind of put it, Apostle song. Yes. And awesome. Or your bosom for, I was a four corner. Yes. Omobo no ba. I saw betinam. I saw be preacher you know far from because one money the aso. Aye. One can no obo abasu. Yes. And what got us and so for you ha. Me ni baptist of bi. Me ni assembly of bi. I'm glad it does so. So when our party to the home minister, you cry. Papa. You cry, I'm telling you. Meaning Pentecost of you preach you oh Hello FM. It's new. So I don't want preach here. Pastor nipa na yaso de yo. Papa. Nipa so thing. Nipa so they started from Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. He said so am there nipa be 500 am da money. Check na nipa ba ko pe na asi wo ma no. Check asamba ya na yen kan wo Zion. Prayer so dem be so be wo so mo obi mu adwama obi nim pra. En charo no betima kwanda me sa me menka. Dabi. Yani amudina akra ya ma Michael, u preacher na u preach. You preach. U be preach pa so ni pet obi yaka na bi nyaka. Yaka. Enti munni mu adwuma. Kono ko bu sa adwuma kra de amawo. Yesu se potawu na bufuhie bi ba. Yes. Ni panja ni firim. Heda mo da ye. Hwe. Nya chem. Obi anim so na ye papa. Na edi munya no. Aja to aso. Aduto. Adutuo. Kata okra ne se wanya adutuo a. Bekojem. Erode bufuhie na e ba no so. Yes. Obekojem obese. Otan. Yaka so otan pa. Otan mabusua empapa mu dam. Pau. Ono mame nka. O papa nka. Unya panyi nka. Ono so anka. Mokwa yehwe empapa mu na ba busua ni. Sa otan we ti wakomam. Umpa chiri kwan. Aye. Efunu ba ko be di saba. Efunu wo de ho to saba sem. Sa boni we no se kokati oni pa no. Eja to so mami. Akayo. Akito for ya akate obi ya. Se church by church. Ya yaka na ye nya. Yaka. Church by church se ya opa ya me cry ya kan opa ma. Ya nko se bia ya ko ba bi. Ya nko ka se Methodist for ya beje mo ka. Free ye ntua hwe ya to beto na agum. O mo ne ba ma o. O mo fa ma. Nka ye ho. Onye Methodist ni. Ya mfa ma o. Opa mo so mra se mo crusade ne ma ya beje. Ni aso ya akonam mu ye wi na da ba. Ya mfa ma o mo. Wa mo nyina sesa ya ho a eni pade ya ko bonsam jam yanka. Ana personal interest in church politics na ye. Politics e kwaso. Akayo. Kayo chicheye mu. Asofo nkito na asofo mpanimfo. We tell him ya sa woni nkasa biem. Aye. Ya kayo. Eno so kwaso. Eno ni pa ko bonsam jam na ne fa ni pa ko. Wadu. Du bonsam jim ho. Hwe. Ahoya. Ni Ni ya kwaso na ye ne ja. Oh. Ya puni ni adin na ye ne ja. O na kumam. Pau. Na ye ne ja. He woni na kura ye adwuma. Akura ne kwaso na ye ne ja. Ya ne ya. Ahoya. Ewa Kristo fom. Kwaso pa. Ani bra. Hwa we mum ye nso no school da hwa. So wo se ni nua de e na amabo sina kwaji nuro no. Ahoya. Obenya na kanini no de nipa amba. Omum ti dwom tonton ne ama. Ahoya. Ade na we de da bi nipa gu ni dwa so. Ahoya drivers. Teachers ba bia ahoya wo. Pau. Kwaso pa. We mu sesa ye ho. But na radio so na kachi nipa ne se wonche ahoya ne se obekọ bunsam tem. Aye. Na ne ye mu sesa no. Onka. Wo de adane ayi adapabo. Me we ko to nyu. Wo de adane adapabo. Masa. Adwuma Yesu ne ma wo no. Dabi.
waso mo paasa oba we hwe no wagye de wayira na Yesu wa ama me buatan yes say Yesu ba ya no jaya djuma dama no pu ya satan a kwaye bone na sen kwanya bone kwaye bone konko ni ne papa nu masam so divert free nya djuma de ma no tajo ba de ma Peter mo say ye meto aso ye de ma Paul mo say ye meto aso de djuma na de amaye ye de ma ton ne de ma Yesu ye de ma Peter mo Yesu de na de amaye se meka okay asamba na Richard amma mo say mo kwa aboncha mo nka mumusa Yesu nya nguye no ka te Peter mo say evangelism na mo kono mama kwa me na ma kwa bia so mo kwa na o manko and sometimes Peter mo kwa me na ma kwa so a ko mo ya pone na ko ma nya pone ko ya shawo so mo nko fa Yesu kwa tire o ka te mo say afedie mama mo kwa sa mo nko bia sa fa na nyina message be na dia ma una bebu ya satan on fa tamo bia ma on fa so fu bia aduma yawde okay nya chem na se se ye ho ada kan ko ma abufuo ha wo kokonya mo bia wono nam bia nim sa wo kokonya bia nim sa wo kokonya anu sa wo pa wo sa mo nka yes o bia nim sa wo kokonya wo tirmo den papa ukra koko bone ubufu a obi anim oyirinim umani munua munya anim so ukra koko bone so na fefe radio so on satira sia o mpena eda na chi so le aye priti na fa radio na o be kamfie wo di amfa Yesu ara entwetwa bi de abeto wo wiase we no nipa be ye mo boda bi to se Peter mon kono ko ka che wiase nyina se osoro hine na dai abai enti nipa nyina anya dai satsira wona twen na wo so wo to asu bokre e bokre nye ai enso ne de apeton so ya isem ya boss wo ja oba no nkonkuru dim so ya isem unni asubo unni nkwa nyane mfrebufu no ho e ba no endane mfrebufu se na e ba no eja to so o se apere ye kunsu empapamu ni tan ensaburo akobone de tete sa saburo akobone de tete sa we na me ya dai bongoko me pom kokko sade e bongo kane no tiase de di kan bo so do mo gomra fo kokko ke ya bo no wata mfo kokko ya bo ni we fo kokko yes entinya ya time yo sade ya bo mo kokko o ma mfa de to wo mo no sane ma we na ma ye be se wo yes etiwe na ye preacher o si preacher afa ho se wudie ento se krona ti na sambrafo no wodo mu be ko akraman awudifo adutufo abosonson no patron no de nyina ho wono wo patro wo ya tro eno ne se preacher fa ho eno ne de amon se koka se no ne betimi de pa bobu nsamdam ye wade ba ko pa bia eno nkwa otimi ya obetimi anya nkwa yes enso beti Yesu odi no ja bone yo simple eno nkwa betimi ate nkwa because akwa no wasa nwanso wati Yesu di wo soro no onyankwa na wanyankwa eno nkwa betimi ate nkwa sa de no nkwa ba preaching timi nyo nkwa dabi actually the name church edina da so timi nyo nkwa dabi da ti sa yo say edina da church so na bejo nkwa oboa yes ya twem ada kan si so no yes anya ma nya wi nya nyankopon so no yes anya ma we nyina nya nyankopon ni munya dia ba onyankopon ahinie eti mo preach kwa ahinie bem ye preach ne paso mo ntwa ne ba sen ko Yesu ahinie because Bible say Matthew chapter 4 Yesu call him bonsan call ne nchen no ka tell ne say so body mo asema no the wiase ahinie ebema no it was the kingdom of world yes and with the kingdom of God and with the kingdom of heaven three okay you wiase ahinie no so ho bi e wo ho anu mo yete no ti o wiase ahinie wo ho you onyankopon ahinie ne wo osoro ahinie okay to mo yesa ne me boss we no wo ye preacher no ne se ko preach kire o mo se wo pe heaven wo bia bade a wo pe kunu mo ba no wo pe so be ko bonsam jam dia sa ne ma na ye bobodi wo ha no onya ni film e fi so mo yesa de ne nyina nya sa yi ne mo nya dai enko that's the message aya dia maye eni ye cha na e twa ne ye twen sa ne mo chi nipa ho oh sa ne mo we wo nipa mu ye ntimi film last week awudie ho asem be kan me say
People are crying. Papa, over 2,000 and over. People are crying. Obi we frem bia no osu. Obi frem bia no osu. Say wo dey we titini pam. Aso ye dome ye ho. Ye kese ye ho. Why not say the whole Bible yes buy? What the format to be to was who right so kese? Debbie. I have found a word in the Bible. Tell me. We don't curse. We don't curse. Matomeo. Jesus na ekwe ni apart from Broduma aduan. And it's where was it? Yes. And yandome. We don't curse. Send the pala or cry yes or be watching. Also Peter Muka said, no, Omunjas you. Maybe yes, we pass on a Baba Shanama in the wire. Yeah. Send the Panama Baba Shan on one was a Musa di Jacosino. I don't get some woman home from Yandia. Yes. Me, yes, no, I'm winning me. If you send me Basame Baba Shanama in the wire. Yes. My mama say woman this time, a brilliant Yanui. Tina Broduma who drew out German the second time and or domain. As I say, if you are serious, the second coming of Christ. And about Tomiasa say, the second coming of Christ on the Booyah time. Yes. And then the first coming, you know, no Booyah time. It's young Tiam, and many pen free Sumu, and Brahim. Young Tiam, and many pen free Tamahom, and Raji Yesuni. And only to my say hunters. A high boy, a mama say, no room. I should start pony for Coma Yesu. No more Cogram, one contract, but from what I call room. What do you mean? What do you mean? What I am to call room when I'm more if they say fake ones in a serie, fake passes in a serie, because when him say, Yana, you need no crown, Yana said to your home. Yes. And a many penny need Janacomo. Yana, you need no crown, ya, some no queen. Oh, it's in the penny need Johnny, a sarcophagic for no. Was woman saying I a pet. Ah, you must have made your mama. So I don't want Nako. The card is such a lesson, let's say, we are yes, Sudia, found Kukunuta, a boss. So dear, no. I Peter Sudia preaching any permit, yes, you need. Yes. No more such a margin. Nemo must say yes, Chris or the demon. Among one for free, no man on Concona tell you. No much like him. Timo said German 4, and to do for baby demon, him. Yes, a jam. She said, you say, what do you have in your sister? Unu baby, what say? Unu baby, I'm telling you, Jesus Christ is coming back. Yes. Yes, you say about him. What number for sheer and near bread? What an entombment and a tiny baboon with your pomojam. The Bible says near your call. And a touch them out tough in a number. Now, a dear, they found us on Yanko Pong, Assam. Or be poor tentening. It's a soft for be born a Juma one time. Preaching be a preacher of a boom one time. And Mara did 1 mouse as you almost saw a man crying in a tanning crab on him, who be boom one time. I saw them out, who be boom one time. The car say your wine, you sound quite a floor. A kiss of 4 years, so I saw my NSC uncle. You be boom one time. It's your dear. Someone in our mommy, the traveling drew up. And to the old pianist, I give an account. They try to move, Basolia, and away, and away, and away, and away, and away. Me we time in your time, I know my bell on my chalk karate womb. Okay. No, my sacrity. What you will, only to try to the crime. Yes. But a dear Betty, and your Juman, your deck. Jumana, your deck. Me, I'm not a record of God. Yeah. Me, you go for Juma and me, and go for yes. Because I'm going to my phone, no more cobble something. No, me, I'm heaven. Yes. Jim, I was what Chiabica, but Baby and Wayne, go for yes. Or Baby and to me, you and go for back. Me, yes, but me, yes, Juma and me, and back. Yeah. Mamma, Jumani. I didn't say, Amen. Oh, yes, with him. Amen. Amen. So for Amos Asante.